Virgen Maria de los Dolores Talakatapo. King lagyoning ipa, amponing anak, amponing Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Diyos at ing pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatili kay kayungan, At kaya kaantimurin, kapatad, etala po ala ko ring lungkot, etala ala ko ring kasakitan, ding ausan tamong krus king bie. Dapat ingke katamong maging panlalawi kareti anting talasal pantay yapining deti paralan la banlalo tamong sumulong king kabanalan, banlalo tang sumulong king pamaglapit king Dios. Inya aminan tamo ing ating pinandit ing may bugtang sumuko, may bugtang matras o kaya saingsing karing kekatang daranasa na kasakitan o lungkot king biye. Manyawat tang pakalulok king Ginoo. Ikang misa diya king Birhen Maria, ban maging indo ning magdu sa mga anak Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang pinili ning Dios para king kapahamakan at king kaligtasan daring dakal Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang linilong king Birhen Maria ban maging indo ning miyengabos Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan nakatamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo para ditasa ng manatili king tapat debosyon king induning kayang hanap angga king idala nakatamo king biye alang angga Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, biryan mong ing malugmang induning anak mo, binantabi at dinami kaya kabang makabayubeya king krus. Pagkalup mo sana king ing Santa Iglesia mo, mabiyasa yan namang makiyagum king pamaylasan ng Kristo. Baya namang mga intulit milaw king pangasubli ng nepye. Itiyadwan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo, mabibye at magari kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking pangadiyos manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapot makiramdam king ama nun. Pamamasang ibat, king sulat karing Ebreyo. King kakabaning biye na sulip, Yesus mi daon niyang panalangin at menigapuyang masikan at menangis arapanan ng Diyos ang makapagligtas kaya king kamatayan. Paulining mi pagkumabayat memintu, pekiramdamane ng Diyos. Bistaman niya inganak ng Diyos, may bisayang memintu, king kapamilataning kayang kasakitan, at inyang meging ganap ne, yaing meging penibataning alananggang kaligtasan, para karetang sablang memintu kayo. Ingamanu ning Ginoo. Salamat king Diyos. Iligtas mo ko, O Ginoo, uli ng lugod mong ekukupas. Iligtas mo ko, O Ginoo, uling lugod mong ekukupas. Ikaw, O Ginoo, ing kakong santungan, emusay paintulot ing miras kako ing kamarinayan. Ikapos mo ko uli ng kekang katuliran,
pakiramdaman mo kung malagwa ka sa upan mo ko. Iligtas mo ko, O Ginoo, uling lugod mong ekukupas. Maging anti ka sanang bato akakong pisantungan, kutang matatag akakong babi kaligtasan. Ikay kakong magluwalo at kakong kambilan, bami paligayan kalagyo, alalayan mukot patnubayan. Mong ekukupas. Dapat kaya kakumanalig o Ginoo kakong sasabyan, ikay Diyos ko, imbi ako at yu karing gamat mo, iligtas mo ko karing kasalang ko at karing lulupi ka na ako. Iligtas mo ko, O Ginoo, uling lugod mong ekukupas. O Ginoo, ingkayapan mo alang kapara, makasadya para karetang ating takot kaya, ding sabla baluraing kaya kang ganaka, akekang pagkalub karetang manalig keka. Iligtas mo ko, O Ginoo, uling lugod mong ekukupas. Talakat tapo bang parangalan ng maya pabalita. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka antimurin, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya kaya ka, O Ginoo. Makatalakad ya lele na ning krus ng Jesus iimana, at ing babaeng kapatid ng imana, Maria ang asawa ng Cleopas, at Maria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin, sinabi na kang imana, babae, o yan inganak mo, at nga na king alagad, o yan iima mo, at manibat na kanita, inampud dane ning alagad king pibale-balena. Ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, lukluk tapot makiramdam king Omilia. Maya pa abak po, Maya payabak po amo. ing Santa Iglesia, gaganakan no King Aldoiti, detang ausan da pong 7 sorrows of Mary. Detang 7 tandus o lungkot aranasan ng Maria. At metong kareti, nung karetang arrangement, yapin po ing kegatang ebanghelyo, panglimang kalungkutan ng Maria. Pasabing lungkot, ngarapin, itang ding pasabing lungkot. Nung pansinan ming ing kegatang ebanghelyo, nin mo kaya yung taong sakit lub o kaya lungkot panamdaman na akakit ni ing kaluguran ng mamamate king krus. Itang paparusande at mamamate ya king krus. Numping karetang kamag-anak tamong makakirayang magingalu, mangagata na, nepo. Itang talagang oras na mamamatay, huling may sakit ya. Itapakayang ining alane mang sakit, alane mang kasalanan, pero sare, pinakureking krus, kakaya lalong lungkot king malilyari. Pero balo ng Maria, watuto, manangi sakit ang oras ita. May nangis siyang kapait-paitan, tutuyta. Balo na namang Maria, ing kapamilatan na nitang pangapapo na king krus, yapin ing paralan ning Diyos, ban kamtantaya ing kaligtasan. Ban kapamilatan na niti, papagtagumpen ning anak na, ing misyon na kete king yato.
ngeni ingkutang nano ing pisasabyan keni kopotang isipan tayong lungkot, potang isipan tala ring dusa. Nano po ing dapat na maging mentalidad buri ng ipasiwala kay katamo ning kapag masusyan. Nung Maria, ikwa ng api bata, ikwa nung asad-sad, detang ausan tamong 7 sorrows of Mary, ikwa ng ayari, ne? Ikwa nung nga pagtagumpen, nung ikwa nala, eya sinuku, ing buri ng sabyan, Maria, magtiwalaya. So, iting linom king puso na, magtiwalaya, king sinabi na ning anghel, kaya magbalik ta kasi kanyang kaya ng kamumulan king sinabi na ning anghel, king ya ing magligtas king Israel. At ikit na sigurong Maria, kasi kareta pa mo pumumunang lungkot ng Maria, itang sinabi ng Simeon, anyang mintalaking templo, iya ing maging sangkan ning pamagdusa mo, ating kekang puso nga na, ating meto nga tandus, ami tumud king puso mo. So talagang balo na kanita pa na makanyan ing paralan ning pamagligtas na ning Diyos kapamilatanin kayang anak. Anya, uita, diyang balo na siyempre, potang atsunita, talagang masakit ya, yung panamdaman. Pero ikwa ng sinduita, ikwa ng sidsad, uling balo na ing Diyos, alila ng tagumpe. Uling paniwala na itiyeng paralan ning pamagligtas ning Diyos kaya. At ipakasing ngaliwang kwento na Maria, yung talagang metong karing meniwala na subliyang minganak na. Uling iteng maralas na sigurong sasabihan Jesus, anyang ako paniwalan ko po itong pagkwento lang minda, sasabyan ni kinganak na. O king imana, sasabyan ng Jesus kang imana, na itang sinabi na karing alagad, na sinabi na niya naman sigurado at paniwalan ko, sinabi na niya naman king imana. Nya, balo na ning ima. Itamupin, siyempre, malyaring kalungkot, malyaring emot panamdaman ing talagang lumbe. Nya, anyang katunggal do at yang bigyan courage kang Maria Magdalena na paninayan me o puntalan me king kutkutan, banten me ka rin, sigurado subliyang me ing anak ko, sigurado ing balika na katamo. Anya, iya mismo at paniwalan ko iting sang kano bakit may encourage siya ing magdaton niya Maria Magdalena king kutkutan. So, ita po siguro ing lawentamo. Lawentamo na sana etamo papakit nga pong ginuna bala mo may bugtang sumuko karing kasakitan. Bala mo may bugtamong mag-complain karing kasakitan, karing lungkot aararanasan tamo. Tandaanan tamo po, itamo pong Pilipino tintang kasebyan, kung nauna ang dusa, nasa huli ang ligaya. Balo tayo po ini, panitaya pong daramdaman, na kay ba't na ning pamagdusa, ating saya, ating tagumpe. Anya, agyang araranasan mo ngini, magtiwala kang papagtagumpen na kapamurin ni nga pong Ginoo. Uita po sana yung pakilawe tamo, ngayon pagmasusyan tayo, ing kalungkutan, ding 7 kalungkutan ng Maria. Amen. Panalangin ning balen, ngayon makatipon tamong magmasusi, king piyesta ning Nuana Birhen Maria de los Dolores,
gaganakan ing dake gimpananing birhen king pangatatag ning mistikong katawa ng Kristo ing kayang Santa Iglesia. Adwantaking Ginong Dios ing sablang kailangan tamo ban ato paran ing kaburyan na kambe ng Maria anting kegatang talatayt at talasaw ngatang manalangin Ginoo pakiramdaman me ing balayan mo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Paning Santo Papa, din sablang obispo, ding pari at religyosa, at din sablang Kristiyano, at tuklasan da ing sikanan, makatupad ka rin karelang katungkulan, kapamilataning alimbawa ng Mariang Induning Santa Iglesia, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Bandin sablang mamuntukan king gobyerno, magkapilitan da nga payiral, ing kapayapan, at makaganap mitmong katapatan, king karelang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Banding pakakalulu at ding magkakasakit, mabiyasa lang sumuri, at makibat king kasakitan na karelang daralanan, ipanalangin taking Ginoo. Sa tasa ng tupad mitmong kagiwan, at lugod king kaburyanin Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman me ing balayan mo. Antimurin, pakiyabe talag kekatang panalangin, ding kapatatang magpasalamat, ding Diaz family, Garcia family, Mary Garcia, at ding kekatang kaluguran mayang ubye, pakipangaditala naman, ding Di Benedicto, Francisca, Bernardo, Vicente, Eladio, Alejandra, Teodoro, Domingo, Reynaldo, Peregrino, Elvira, Vitaliano, Saturnina, Galoso, Baltazar, Neil Angelo Castro, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Ginoo, Ipanalangin pakiramdaman talaking me ing balayan mo. Maligayang nipa, inatad mong minuna kang Maria, ing maya pabalita ning kaligtasan, ipanigapumi ing kambe ning Birhen Maria, ikabiman akamtan mi ing sikanan tupad king malmong kaburyan, ape pakilala mo ke kami kapamilataning ke kanganak, i Hesu Kristong ginumi. Amen. Puri ka Ginong Diyos ting meto sikluban o ring kingke kang kaya pantinggap miya ing tinapi ang pamike ka tinapi bunga ning gabunat pi pagalaning tao ban para ke kami maging tinapi ning biye. Dipuri ka Ginong Diyos ning meto sikluban o ring kingke kang kaya pantinggap miya ing alak kay bat karing ubas at pi pagalaning tao ban para ke kami maging inumani ning kaladwa. Mipurin Diyos kapilanman. Nagbibigay lakas, ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Daan ang bawat puso pagkatinig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatad banding kay katamong daon dating tinapi at alak matampang tanggapano ning Diyos
ipang mayupayang tutu, Tagapanin sa aning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakataming kasaplala at ning mabilog na Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulo, tanggapan mo sana ing ikapuri ning kekang lagyo, ing panalangin at ayn ayampang mikeka kaniting pamiparangal mi king Nuana Birhen Maria. Kabang makatalakad yang darami siping ning krus ng Jesus, binyeme ke kami anting malugod ming Indo. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili yak ke kayo, At kay kaan timurin, iyat nayoring pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya kabang parangalan miya. Ing Nuana Birhen daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe ki alangtok ng babiya kapurian keka ngaming sasabi. Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuin banuo ating yato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ng Ginoo. O sana king kakatas-katasan, siklota. Tune kapin banaloy pa ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain king espiritu mo, wan para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Baya mi daon kusang loob king pamaylas at kamatayan kinwaning tinapi, pepasalamata nakat pinuri, pirasone at binyene karing kayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri. Binyening kalis karing kayin disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minungko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayit talanganggang tipan, ami po parak kayat para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran laring kasalanan, daptan nyo itiking pamigaganak kayo, kanako. Daya ng Kristo, gapos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinublia mebye, Kristo datangyang pasibayo king kawakasaning panahon. Ini ang hining gaganakan niyo pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darang miya kaya ting tinapi ning biyating kalis ning kaligtasan, lain ning pasalamatan ng keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulog, ing katanat tayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban miganap ya king lugod, kambya ng Francisco, ing kay kaming Papa, at i Florentino, ing kay kaming Arsobispo, at ing sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepinaon at maninayang subling mye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat makamit king bialanganggo, ban kaya ben ng Maria, ing Birhen indo ning Diyos, kaya ben ng San Jose, ing kayang esposo, kaya ben ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kabenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga, Amen. anting meto nga pamilya, pangadyan taytang panalangin at tiro ning Ginoo, kay katamo, ipami, at tsuka banwa, mi samban yang lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuan ning lub mo, kay tisulit, anti banwa, ing kakanan mi king aldo-alto, ibiya mo kay kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kay kami ding sala mi keka, anti ing pamamatawad mi karing mi kasala kay kami,
Emo ke paisal kin tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kay kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambianing maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanangga. O ginubing Heso Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, no nalawan mo yung kasalpantayanan, ing kay kang iglesia. At pamayapan mi padulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginumanatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timurin. Ipakit tampungin ing mikakametong ta, king kapayapan. Kordero ning Diyos sa milalako, karing kasalanan ning yato. Pakaluluwan mo kami. Korderin Diyos, sa milalakoking kasalanan nga ito, pakaluluwan mo kami. Korderin Diyos, sa milalakoking kasalanan nga ito, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Kaluguran kong kapatid, o ni Jesus, ing kordero ning Diyos, ing milalako, karing kasalanan ning yato. Nuan laring mayayaos, king apuna ning kordero. Ginoo, ako matapantanggap kaya ka, dapat yagas ming amano mo at kahit na ako. Kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko, may kitkis sablang bagi, at pagnasan ko, tanggapan da ko. Dapat pauli na nangining pinandit, era ka atanggap king sakramento, umay kamumang espiritual kining puso ko, kakaulan da ka, bala mawari atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ng sarili ko keko, emo sana ipaintulot kapilan man ing mikawani ko keko. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pasalamatan da kang alang likat king sakramento ning alang anggang kaligtasan, kay bat mi pamong tinggap. Mapakumbabaming panigapu, ikaming migaganak king lungkot, penamdaman ning nuan Birhen Maria, king lilong ning krus ng Kristo, asundo bisanang gagampanan ing kekang kapagnasan. Iti yadom ni kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo. At keka timurin. Bendisyonan ka kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ing ipa at nga nakating Espiritu Santo. Amen. Umeta, no? At isundong maniwala